Kakasi Students Union KSU Narpu Circle hak arpusan trik leber. Hak ajingalam u President ba Panwal Tongper. Kilahir biang syawa malidor ban budin ya kajingkang persya. Jongka seng ban klong mau nakawa malidor. Kani kalau wan long hadin baka seng. Haka arpusal trik rempang. Kelalit kang ya kiba klong mau bean. Bat bu ru ya kajingkar pat ling baka JHADC. Bahkan pet lam halur kani kebenta namar ka deiru kebenta jong ka district council ban penek pensa eki kiwa bat ya ka kendau ka siam. Kumta ka seng hapdeng kita kisngi kat ba kadang pet perman ayu na kalyang ka JHADC ling baka tanat forest kande da ka bak mi lunti ya ka babaha Henry layo jingtip penban baka tanat forest district council kala a jingbet penban sha wei uriu shimet ban klong mau hawa malidor kat kum kajing a jingbet ni permission bala ai ni issue haga kat wei trik leber arja apun riau kata kat kum kajing tho bala yo da kaseng kum ta halor katika jing a jingbet kila thamu ban sedang klong mau haga arpo trik leber Henry Dunbok bagi nong shong shnong ka rata chera kila yo jingtip marmar bat kila lethier ban khang bat be sendan ya baro kinong tre hakatika singi Henry hadien tang arsni kata hak arpusal trik leber kaseng kala yo jingtip bala weng no ya kanika jing a jingben sha utayu riu shiman kumta kaseng da kajinga trilang ringkat kedor bash nong rata chera hak arpusan tarik kalahir biang syawa malidor ban pentikna bakatika jing pendu no ya kajing a jingben bala soy da u CFO kadai bentreka mardor omtang hakajing tho Henry Wat Hamadan ne haspuan kaseng lingba ukurbo kala ong bakan nyai beteng ban pej perman halur kino kidu jingklong mau bean hawa malidor namarkan keta ya ka kawa kamtam kan keta ya uput usam jong kejela ka ke sunar ku circle milawan biang hakasin gebaar hakani kejaka kebadai ke malidor riwar ne haksno malidor kebadai ru kejaka bagi kot ke sunai cera riwar malidor dena ke su na kalyang ke su haga yesni benai bala dep kala juwan haga arpsa turi benai waar nus nam arja ru banwan ban khang persa ikinu kinu bati mau bean ne bale kinu kinu ba penjot ikini kemariang teh ketu kopor ngila dep mi hakbor la yu sai pai ba la yu pada hadin ketu kopor ngila ap ngila pej perman ya kinu kinu gejing yat bej yat ruti ne gejing le yang distrik usul ru nama hak tu kopor ngila aru press conference jengi ba ngila bu gejing kerparu iku distrik usul bahkan dei bancim kia kani kal halar kani ke subjek ke badai ke jongka ke badai pej lagi kendeu kiciap ba kilum kiwa te hak tu kat kebanang yat kopor ngila yo jingtip naki pai ba CFO jangga chief forest officer jangga distrik usul lawan juri lu daladi hak ni kecaka but hading ketua ba andang ngila tip bang ngila ba lawan ngila sngiu sungan ngila sngiu dan nyukermen ban yo ba un yatrilang lene ban khang persa kita balek bi an de phose hak pring kita kapor kat bang indang pej permane kita jing long jing man gane ke isu jangga jing plang mau bi an hak ni ka wa melidor ngila lapan ban ba hading kat tukane sngi ngila yo jing tip bang ula apan bang yak permission sawe urus simet ban klong nging mau kata ka permission ubala isu hak khat witrik bena belai hanu araja arkau nriu te jing jurip jengi kiwan jurip hak arpsa trik te hading kata ngendai da perkhat ba kununu usar no CFO la ai gani permission hal nalor ba pai ba ne ka sentiment jang pai ba kila dong ji persa halor jing klong mau ne ka da ka long da kanu kanu kom ru dai ki de da ba ki permission ne klem permission ni la persa namar halor kanong rim bangi persa tang halor gani namarkan keta ikini kilum kiwa kan keta ikini bondori namar ngitip bahaga regional committee jangka sambat Meghalaya kila ipenpej bagani ka wa melidor kala le lupa kan ikan natural boundary tekila mana lupa kata komiti jangki ba ambit banle kanu ka commercial purpose ban klong mau banle kanu kila mana kila don kata jing agreement jang kita regional committee kat kumbangi i hakir kupor tahalor kata anda katukan isni le i la yo jing tip ba New Brew bala yo ekta ka permit naga district council bala soy kerting da UCFO jaga district council ula amut ula sedang bang ti mau hak tugas ngi sonde hak ni singi sonde artrik anda latip hak ta halor kata ta kapang te kini ginong song snong data sra gila tip hak ta kubor ba ula lik klong mau hak sing sonde kum ta gila hiar dai kan hun ban lik be ban lik hang ya kita gitu ba gila be sendon ni kata hadu kata sing gila khang kala sengek kata jing klong mau ni
Re halor kata kanorim ni ru ni nagali angasing ni singeu kule le ni singeu ngu ya snol tasraru gubagala etreilang bat ni ban persha le ban namsha ban klong mau le ne ban le bi an kinu kinu kini kawa ban penjot namarkan sajot kini ki klag tap ni environment khamtam kini nong snol tasra gi baldon gi bris kwa jing ki hangni ken sajot bat ande tangi kita ka environment ka dei ka badon kam yang ngi wepu wen mar ni ka kawa hani ka don ka jing badon kam dagi nong snol jong tasra ni kini kinu kinu ki pai bak badon kam hadu ka sai ka kleng hadu ka sum ka selek kinu kinu ka menta halor kata ngi sengu ya ga snol tasra bagi hak tu usni apa atri hak sni bawa tmu ban klong mau daunu bru balayo permission la konsenge la sa konsenge bala sa be sundon te hading kata anda hagamon di hadu ka tuesday hadu menin kesni nileyo biang ka jingtip ba halor kata permission ke ba ulah yo to urusmen ni CFO na officer duram jingi ulah konsel no bat nilayo ri kopi konsel re anda gila page kata constellation letter gila soy hangni nadu ka khatlai trik re nagaliang gasing ngasngu halo kaniru ba ula konsel gini ka permission ka bala yo do nu rusmet bang klong mau te kani ni penpau ru ba ka de ke jing ni trelang nadu ka district council ru nadu ki pai ba yang song jong kata sraru hadu ni gising ru ni sakaweru ni ai khuble ru ya MDC lokal dengi narpu konvensi kong dewi paya tongter ibala ra ya kani ka jing kren kani kemat jing kren po session ha kani ka session beladep halor kawa melidor ban mana le ban karpat ya ke bor jong ki isi na ka bor yang district council banam ailat de manum sa enu ban klong mau lah kono kono kom te kani nakalang aseng ro ni ai khuble ya kini ki basim menta ban persa lang yang ni namar kani kalong ka jimen to yang ni la sa la jisngi te manni ro ade ban wan lang ba girong ba snong sekretari snong jong ita nong snong leta sra re ka daw bam lakyar ki don sa ka jaka ba bajngai silong te ki dang don hapo ki jing pang te kimta kimla ban wan te ning ila ewan lang ni krui na it khot jong ki su bat kunju ini nong snong ba snong jong ini ke malidor karbi badon hani ha mikhalia हम तो मालीदौर एक सेटमेंट का तरफ से बोल रहा था। हमारा नाम रेसो तरंग कारबी है। केस तो हम लोग का बुस्ती में जो एनवायरनमेंट जो माना कि हम लोग भी मानता है, हम बुस्ती की तरफ हम लोग पूरा सपोर्ट है। और इसीलिए केस जैसा हम बोलेगा हम भी मानता है। जो हम लोग बहुत खुशी का बार है जैसे आया, जो फील्ड विजिट किया पहला बार भी जो आया हम लोग खुशी है। आज फिर दोबारा आया और MDC हम लोग क्या नाम था LAV तोंगपेर वो भी आया इसका बारे में। तो बहुत खुशी का बात है वो हम लोग का जो काम अच्छा करने के लिए या नहीं करने के लिए इसे तो बताया वो लोग आया। हम लोग को बहुत खुशी का बात है। इसे तो हम लोग वही है कहने मांगता है जैसे कि हम लोग मिल मिलाप करके एक साथ में रहने के लिए तो हम लोग बहुत खुशी है। वही बात हम कहने मांगता है। इतना हम बोल के हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।